Ban ai mensimi kisamla pule jongka constituency ba kinang trei shitom susu ban wanra nambat buram ya kadong katany ka Ranikor Constituency Development Committee hene kasngi kalapan kuburam ya kisamla pule kibalapas haki kerdan pule beper nadu ka SSLC, HSSLC, Master Degree, PhD, bat kiway. Hagani kasngi Menteri Ketenaga Jungka Kai Pertai uba Paul Langdo ulalong kum Kongsan bat uba Pius Marweng ulalong kum usembut Kongsan. Habakaran hagani kasngi nakaliang uba Paul Langdo ulapan pau ya kajing ngokmen ban yoi ba kisamla nagani katany kila nangkiu nagapor sya kapor. Ula airu kajinggiro ya u Emily uba Pius Marweng da ka ba uang ba udayu briu uba yo icngai bat pet ya kajing don kam jong kisamla. Haga ba ula ongru u Emily jongpi u penlut ya kapisa na ka benta kisamla puli da ka ba penkub burom yaki knang ba maki kinang la ban tray system ban wan ra nam bat burom ya katany baro kawai. Kajing ai awat kajing pet kuburom Kami esok po konsumsi lale hasilok. Nila ya selok haki babun pak ijaga po konsumsi isnong kita. Kaba nila yo penekran babun pak kijing ajumut. Kila penpau ba yamta kabaha babin pelong po selok. Lagi kot kum ki Kongsan ru kalong persuk banyawan nak konsumsi keduni kalong bajngai ko sa silong tamdai persuk hakale kawan bat sakwai ki bertade kalau bab kibun ba ki sama pule kidon hapo sa silong maki di kelas hanehi hagi kelas bope temila pelong haki arsin po konsumsi pun kikun sama kisam jike berwan nomor kiomba kajing cincang berpoi nomor kita bentuk ke kelas apa kelas kawai de kiomba kajing nutru ke babon nomor kabai kali akalai kawan diladai pelong po silong tentang dilaku mentak keskisi sejan bon kiba kami yosti but bon kiba don hangi dei nak kita ba nak yang kami bila rai pelong tahu sebenarnya hangi ko sosial te kali kita ai awal kami kumbang la om mantan bata thong kami ben ai mensem na tanpa kami ni so sarong ayah ne baka kami kisi di por baka Ranikor konsumsi gijungi lagi phai habaro kilian lagi phai habaro kisnong kita mila nangkiu habaro kilian lagi phai kipor kibalade khampam hakakule puthi kumbala ong wei rumah meneba jijibung snaitang nila ya kata bagi menapa yaki sama kiba pas haki exam kiba paper lene ki samla ki balik haki degree kiba kame andre tamna ni ki khiyat snem na lage jo lagu aja pras ni islam ni awal kabagi bo haki ki por bagi shem yaki SSLC but adjust SSLC 100% sejauh but ini master degree mission 100%. But I have to report, had to step out of the life. Why did I start to put the gun? Andre, how ajar aku abang isyam dia tu cover stage, abang ini perkut burung, ngakan mau ngikut asap mutang. Kiba yo, yakta cover stage kiba, lalu kabah bema. Andre kata kiba ngiak pergi rumah apa? Dia bakumu bangin pergi susu kenapa yang bangi go bagi prestage kabar Wese kimia trishto nila la kami pinko ham hai tamba
khul samla tungi kinya Kristo mar kare ke juk manta kare ke juk juk ke jingile ni mongsu pagi pule tang manja ke jing pule manta kare ke jingile a challenge har ki juk por ke manta habang ya perkiu syaki nyoko person but nyo hosan person ke stage manta yang yo perkup kumba dai humut tam taki samla ki bawan sumat aki jipre aki kelas ki pape nem ki palade nanti nampak yo pepet ye kilis ki bagi ku burung na haki sedem mau arja aku niyo ben perkup bagi napo konstruksi ini kila don ki doktor kila don ki engineer kilaran ki officer ki badai ki palaran haki tetep department ki pape tini so sarong bau lagi jujur berakipor ki pamswa anani kor konstruksi ki jumi nimna belannya kata bagi dan dum habarok dia memberi data mi isni niru milajan dekat bor dekat ketan but kiwede hapo kejela apa kari ujungi te hari kapor na kare ujungan ngai musim berkat kentu kumpam na pagi hoi kini kejepet kuburom kare kesi ben sak mau na pagi ndre kapati kasi kaba hinkut no kane kadang tang jingstan haka jinga nanti kita ngakan tu ngakan pada jadi samla pule itu samla kemudian haki sab kalian haki ruai haki syar lane haki jadi lakai berpindah ya Kristo kumbangi orang bagi hati pun perlu pakai kejuk mentah dari kejuk jom kejingnya Kristo kejuk jom kejingnya kejuk jom kejingnya ni apa kam ya kajing Kristo. Today is not just a day to recognize your hard work and dedication, but also an opportunity to inspire all of us to aim higher. Belief is the power of determination and truly appreciates the value of education. Wisely said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Your education is both a gift and a responsibility. Make it impactful. Just like Melum Sosotham remind us his going. Udin bilang, we must stand tall and be rooted like a strong tree, face challenges with confidence, and to remain grounded in your value as you grow. As you reflect on your achievements, today remember to honor your parents who love and sacrifice have been the foundations of your success, and your teachers whose guidance has brought you to this point. And above all, remember the source of all knowledge and wisdom. Never forget to thank God for the strength to overcome challenges, for His wisdom to continue learning, and for courage to keep moving forward when the path is unclear. May your future be filled with purpose, passion, and continued success. We are immensely proud of
of each and every one of you. Congratulations once again, and may you keep shining and brightly wherever life takes you. Thank you. Kubleshibur Mekla. Invest kawa itu kawa ai credit kawa ai buron jadi kiba na wanda buron dan ini pa jobi and lay ya constituency but ya stili workaway maso lino apa iki marks John ki awards don ki koyo 98%. Kadi ba maso gi hak tilang na kata juri UAE. Nakwa on kumie work perspiration and preparation combined. The end result is perfection. Jadi kepapatan, jadi apa nama? Bagaimana? The biggest room in the world is the room for self-improvement. Kamu juga kepakut, penonggal apa? Akhirnya mengambil isu. Ba nanam job ba nare khamba Edmund Hillary hadiah boleh dan job berkiu your Mount Everest uang datang dari sini dan mereka berpak keluar uang tak berkata tu ngambil job dan syukur hajram dari Everest mengakhir. Jadi kau jom view the strength of the human spirit is such. What are you doing? Go further. Mount Everest belum jom syukur nak berbentak. Lain ada anak masanya syukur. Kita beri ke spirit. Kita beri kemensi kebanyakan ini. Anong kumbaga si Ong Hii Kotong sinalang Lenjo Hii Anong ilong kerjat ilong kerjela kemudian ilak terku kepada tapi kepada sejarah dari kesannya pada Welsh missionary ilawan jadi di globe senekat prosper software Baptist missionary ilawan Jakarta Wales Welsh missionary ilawan jadi di globe ini limba ke Roman script ilawan atau bantar ilayo exposure to modern education, but kata dari kata ini jobi, kalau apa sana itu sudah mencuali sekolah di besar syakal, kembali orang di bumi nemu kecil luar orang belum tu dari cap dia baju terakhir. Yang itu, tapi kita start kan boleh ayu, aku hendak gaya kunjung, dan dari apa minat show ini, kita mau Plato, Aristotle, C.V. Raman, John Lennon, Abraham Lincoln
Andrei anam bejong kiri ni shir dar apa bilang bang pulur river pakai kamet kalale kanam connection kita hari ini kodor jom investment in education. Karena generation jom pi pamatale kalau di badan kau bun shot yang jualan ba ke generation bagi courage mami hitam di sama kawan berdoa hamil kisulian pakai mikrofon kalau berdiri kalau track kalau Iwan Roy dan ke Horace kira juga community pada berubah-ubah. Aku orang ini komiki keset jiwa kasih jual baik akal tiap nanti si dia bersiul. Mereka kenal kau ke jiwa kasih kau masna lagi keset norai. Begitu kan mereka sudah tadi begitu kan orang limong, nanti kamu masuk kota, kemudian masuk airport, saya auto tune berkembang dengan, memencuat sisi bakat atau bakat. Jadi kata dari ke development of technology, harap kuigi human genius is at the core of all growth. Napilitan, the Prime Minister of Israel, we journalists clear what is the strength of Israel. Israel, when you talk about agriculture, there is no agriculture. When you talk about natural resources, we have no mineral deposits. 2/3 of Israel is desert. Our only strength is our citizens, our manpower. Kajikhan jumi day inong shosyon jumi. Mangihan ni dan ayo. Makan masa ya NDTV footage bakuno kibrio na Bangladesh kiwan kiwa sauh pantan yo way umausia hawa bunga but masih yang biasa dan siap lagi sauh kibrio lada yap lada yo pantan umausia layo pantan sesno na kanda way umausia Kilkat sabut lagi mesin mani keego negeri anda. Tanda air pemilik mesin. Jadi mereka kemudian menurunkan kibril, menurunkan dari air purifier kamera. Kejelas tangan munisi sini jadi. Kau nyumber Indonesia. Air along the beach, you have used an air purifier di kamar Indonesia. Money ni ring mesin. Saya basically from air condition AC, money kaca berapa AC. Ayu bilang masih kerja. Ya jenaju, lagi kami kaji jenaju kabarnya kabar dari kering ya ki visitors ya ki tourists hadu bagas nyam teman-teman Shillong today the most preferred destination Nagda ki tourists nari India ni apa yang kita ki musicians ki jomi lai hajar tam la register Camellia Grassroots Music Production MGMP Banda di Pilalet Madam
sa Hard Rock Cafe, sa Bangalore, sa Chennai, sa Pune, at sa Tatano internationally. Kita kini opportunities kipani nilatawa kung gusto ka. Kasyon sabi, iikat tu bilang isama ko aga music, aga talk kata, like selling jingkule. Ayah ingin maximize, ingin optimize kita kebutuhan iyo, kenapa kenyo dan kiyo, syakidum, syakidum, jom kecil. Sehingga, umumnya itu orang asal. Tak pun susah keteng kata, nilai. Nah itu lebih mengintip. Bahkan jingkuli hot, dia ada Excel. Kita mana ada Excel, jingkuli Excel, akhirnya kita dah cuci. Kita hanselin ko. Ambil mo mau itu kumu uikindu ia odecer temboro. Kami ia fulgami. Uikindu uikren boleh introduce dari dia. Odecer temboro. Halu ulah pun kamu ibu. Baik kali gaji berjumpa hanselin ko. La use akan screen apa shoot, apa produce. Ya film kami, tahu belum nak ni kering kecil. Jadi kalau tadi dari sini keput, where a small mind sees problems, a strong mind sees opportunities. Kenai alut para bagi Pancasila dalam ini kue kedua jadi jurnalis kita ingin yo para kita alut para itu para tidak hasil não vale terus pipa lakini mulai dalam kume não leva kepada deputi baru sisi não boleh dijatuh hari ini kita juga tentu kita bahwa saya ummen oleh Profesor University ini memberi nilai kedua pelajaran dari nomor bahwa kumum dalam Profesor University uang apa di pagi buat baru sisi baru main menunggu ni siapa kejupai ujupan uang nakadawi para jadi berprosesi nak membuat, uang nama lebih baik betul, ngaben standar wajib, bangun lagi.